Muraba agaciro mwese mwahisemo kutwumva. Mu myaka irenga 50 ishize amakipe akomeye yo muri Afurika y'Iburasirazuba niyo hagati yagiye ahurira mu irushanwa rimwe ryabaye ishusho y'iterambere ry'umupira muri aka karere. Ni irushanwa ryagiye ribyara abanyabigwi rikazamura impano z'abakinnyi benshi ndetse rikubaka ubufatanye hagati y'ibihugu. Uyu munsi benshi baryumva nka Sekafa Kagame Cup. Ese ryatangiye ryitwa iryo zina? Kuki ryaje kwitirirwa Kagame? Ese ryagize uruhe ruhare mu iterambere ry'umupira muri aka karere? Muri iyi nkuru tugiye gusubira mu mateka kuva ryashingwa kugeza ku buryo ryabaye rimwe mu marushanwa akomeye y'amakipe muri Afurika. Ndi Hussein. Mbere yo kumenya Sekafa Kagame Cup tugomba kubanza gusobanukirwa Sekafa ubwabyo. Sekafa ni impine ya Council for Eastern Central Africa Football Associations, ihuza amashyirahamwe y'umupira w'amaguru yo muri Afurika y'Iburasirazuba niyo hagati. Yashinzwe kugira ngo ibihugu byo muri aka karere bibashe gukina amarushanwa ahoraho, kuzamura impano no kongera ubufatanye binyuze muri siporo. Mu banyamuryango bayo harimo u Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya, Ethiopia, Sudani y'Epfo, Djibouti, Eritrea, Somalia, Burundi n'ibindi bihugu byagiye byinjira cyangwa bigasohoka bitewe n'ibihe. Mu gihe CAF yateguraga amarushanwa ya Afurika yose, Sekafa yo yibanze ku rwego rw'akarere, bituma amakipe n'ibihugu bibona amarushanwa menshi yo guhangana. Ni muri urwo rwego havutse igitekerezo cyo gutegura irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere wayo. Ubundi mu myaka y'1960 1970 ibihugu byinshi byo muri Afurika byari bimaze kubona ubwigenge. Mu rwego rwa siporo buri gihugu cyari gifite shampiyona yacyo, ariko amahirwe yo guhura n'amakipe yo mu bindi bihugu yari make cyane. Icyo gihe amakipe yari akomeye nka Gor Mahia yo muri Kenya, SS Villa yo muri Uganda, Simba na Young Africans zo muri Tanzania ndetse n'andi makipe yo muri Sudani na Ethiopia yakinaga cyane amarushanwa mu gihugu imbere. Gusa ntihari hari irushanwa rihoraho ryari guhuza aya makipe ku rwego rw'akarere. Nibwo abayobozi ba Sekafa batekereje ku irushanwa ryahuriza hamwe amakipe yabaye ya mbere wayo. Intego kwari kugira ngo bongere urwego rw'umupira, bateze imbere impano z'abakinnyi, banakomeza umubano hagati y'ibihugu. Iryo rushanwa ryiswe Sekafa Club Championship. Nubwo hari amakuru atandukanye ku mwaka nyirizina yatangiriyemo, ariko inyandiko nyinshi zigaragaza ko irushanwa ryatangiye gukinwa mu myaka y'1970. Hari aho bavuga mu 1974, abandi bakavuga mu 1975, ndetse hari naho imibare itangirira ku marushanwa yakurikiyeho. Iri tandukaniro rituruka ahanini ku kuba inyandiko zimwe na zimwe zo muri icyo gihe zitarabitswe neza, cyangwa amarushanwa amwe n'amwe atararangiye nk'uko byari biteganyijwe. Niyo mpamvu muri iyi nkuru tudashimangira umwaka umwe nk'uko uri kudashidikanywaho, ahubwo turashingira ku nyandiko nyinshi zihurira ko irushanwa ryatangiye mu myaka y'1970 kandi rikagenda riba ngarukamwaka, nubwo hari imyaka imwe n'imwe ritabaye kubera ibibazo bya politiki, umutekano, amikoro. Abateguye Sekafa Club Championship bari bafite intego nyinshi, zirimo guteza imbere urwego rw'umupira w'amaguru mu karere, guha amakipe amarushanwa akomeye mbere yo kwitabira amarushanwa ya CAF, gushimangira ubucuti n'ubufatanye hagati y'ibihugu no kumenyekanisha impano z'abakinnyi n'abatoza. Izi ntego zatumye irushanwa ritangira gukurura abantu benshi, cyane cyane mu bihugu byari bifite umuco ukomeye w'umupira nka Kenya, Uganda ndetse na Tanzania. Mu myaka ya mbere amakipe muri Uganda, Kenya na Tanzania niyo yagaragazaga imbaraga kurusha ayandi yose. Ayo makipe yarimo SS Villa yo muri Uganda, Gor Mahia yo muri Kenya, AFC Leopards yo muri Kenya, Simba Sport Club yo muri Tanzania na Young Africans nayo muri Tanzania. Aya makipe ntiyatsindiye ibikombe gusa, ahubwo yanubatse amateka y'umupira wo muri Afurika y'Iburasirazuba. Abakinnyi bayakiniraga benshi baje kuba inkingi z'amakipe y'ibihugu byabo, ndetse bamwe banakina ku rwego mpuzamahanga. Mu gihe Afurika yari ikomeje kubaka ejo hazaza hayo nyuma y'ubukoloni, no mu kibuga harimo kubakwa izindi inkuru y'irushanwa ryari rigamije guhuza akarere binyuze mu mupira w'amaguru. Nta muntu wari uzi ko imyaka mike nyuma yaho Sekafa Club Championship yari kuzaba rimwe mu marushanwa azwi cyane ku mugabane wa Afurika. Mu mpera z'1999 Sekafa Club Championship yari imaze kuba irushanwa rikomeye mu karere, ariko yari ihanganye n'ibibazo bikomeye birimo kubura abaterankunga, amafaranga make yo gutegura amarushanwa, ndetse n'uko ibihugu bimwe na bimwe byajyaga bivanamo amakipe kubera ubushobozi buke. Ibi byose byatumaga ejo hazaza hiri rushanwa hakomeza kubamo urujijo. Hari imyaka imwe n'imwe amarushanwa yasubitswemo burundu cyangwa agategurwa mu buryo bugoye,
bitewe n'ibibazo by'umutekano n'ubukungu byabaga mu karere, ariko muri icyo gihe nibwo havutse impinduka zikomeye. Ushobora kwibaza ngo ni izihe mpinduka? Mu mwaka wa 2002 guverinoma y'u Rwanda iyobowe na Perezida Paul Kagame yemeye gutera inkunga iri rushanwa binyuze mu masezerano yagiranye na Sekafa. Iyo nkunga yari igamije gufasha amarushanwa gukomeza kubaho, kongera ibihembo bihabwa amakipe, gufasha amakipe kubona amafaranga y'urugendo n'amacumbi, no kuzamura urwego rw'imitegurire y'irushanwa. Kubera iyo nkunga, Sekafa yafashe icyemezo cyo guhindura izina ry'irushanwa maze ritangira kwitwa Sekafa Kagame Cup. Iri zina ntiryasobanura ko Perezida Kagame ariwe washinze iri rushanwa, ahubwo bwari uburyo bwo guha agaciro umuterankunga mukuru warifashije gukomeza kubaho mu gihe ryari rifite ibibazo by'ubushobozi. Ibi ni ibintu Sekafa ubwayo yagiye isobanura mu nyandiko no ku rubuga rwayo. Ese byakiriwe bite muri rusange? Impinduka zakiriwe neza n'amakipe menshi kubera ko ibihembo byari byiyongereye. Amakipe yatangiye gufatira irushanwa nk'irushanwa rikomeye kurushaho. Abakinnyi benshi bagiye babona amahirwe yo kwiyerekana imbere y'abatoza n'abashaka impano scouts. Mu myaka yakurikiyeho, Sekafa Kagame Cup yatangiye gukinwa ku rwego rwiza kurushaho. Habonetse stade ziteguye neza, ibihembo byarushijeho kwiyongera, imikino yatangiye gutambuka kuri televiziyo, ku bibuga abafana benshi ubwitabire bwariyongereye. Nyuma y'iyo nkunga, u Rwanda ntirwabaye umuterankunga gusa, ahubwo rwabaye n'umwe mu bategura amarushanwa inshuro nyinshi. Kigali yakiriye amarushanwa menshi ya Sekafa Kagame Cup. Ibyo byatumye amakipe menshi yo muri Afurika y'Iburasirazuba aza gukina mu Rwanda. Ibi twavuga ko byatumye ubukerarugendo, ubucuruzi ndetse n'isura y'igihugu bigenda byunguka. Mu gihe izina Sekafa Kagame Cup ryari rimaze kumenyekana, APR FC makipe yo mu Rwanda niyo yatangiye kuba imwe mu makipe akomeye muri iri rushanwa. Iyi yagiye itwara ibikombe inshuro nyinshi, byanayigize imwe mu makipe afite amateka akomeye muri Sekafa Kagame Cup. Andi makipe yo mu Rwanda yagize ijambo muri aya marushanwa ni nka Rayon Sport, Atraco na AS Kigali. Yose yagiye ashyira u Rwanda ku ikarita y'umupira wo muri Sekafa. Muri rusange twavuga ko muri 2002 amateka ya Sekafa nibwo yahindutse. Irushanwa ryari rimaze imyaka myinshi ribaho, ryabonye umuterankunga waryongereye ubuzima bushya. Izina Sekafa Kagame Cup niryo ryatangiye kumvikana hirya no hino muri Afurika y'Iburasirazuba. Kuva icyo gihe iri rushanwa ryabaye urubuga rwo kumurika ibyamamare byinshi by'umupira, gufasha amakipe kumenya urwego ariho mu karere no guhuza ibihugu bwabyo. Nyuma yo kubona umuterankunga uhoraho muri 2002, Sekafa Kagame Cup yinjiye mu gihe benshi bita ibihe by'izahabu. Amarushanwa yarushijeho gutegurwa neza, ibihembo biriyongera, amaradiyo na televiziyo bitangira kuyakurikirana cyane, ndetse amakipe afatira irushanwa nkaho kwitegurira amarushanwa ya CAF. Ariko amateka y'iri rushanwa ntiyubatswe n'umuterankunga gusa, yubatswe n'amakipe yabaye ibihangange. Mu makipe yose yitabiriye irushanwa, Simba Sport Club yo muri Tanzania ni imwe mu yubatse amateka akomeye cyane. Yatwaye igikombe bwa mbere mu 1974, nyuma ikomeza kwerekana ubudahangarwa mu myaka yakurikiyeho, yegukanye ibikombe byinshi. Sekafa ishyira mu makipe yegukanye irushanwa inshuro nyinshi kurusha ayandi. Indi kipe ni AFC Leopards. Iyi niyo muri Kenya, nayo yanditse amateka akomeye, yegukanye ibikombe byinshi hagati y'1980 n'1990. Ibi bimwe mu makipe yatinywaga cyane muri Sekafa. Mu gihe cyayo cyiza, yari ifite uburyo bwo gukina bwakururaga abafana benshi bo muri Kenya no mu karere muri rusange. Iyo uvuze amateka kandi ya Sekafa, ntushobora gusiga inyuma Young Africans na Gor Mahia. Aya makipe yagiye asimburana ku gasongero k'umupira muri Afurika y'Iburasirazuba, yubatse irushanwa binyuze mu mikino ishimishije, abafana benshi n'ubukeba bagiye barema hagati yabo n'andi makipe. Naho mu mateka ya Uganda, SS Villa ni imwe mu makipe yubatse izina rikomeye muri Sekafa, yegukanye igikombe inshuro nyinshi, inatanga abakinnyi benshi bageze no ku rwego mpuzamahanga. Naho ku ruhande rw'u Rwanda, nta kipe ifite amateka akomeye muri Sekafa Kagame Cup nk'ikipe ya APR FC. APR yegukanye igikombe cyo muri 2004, 2007 na 2010. Ibi kipe y'u Rwanda yegukanye irushanwa inshuro nyinshi. Mu myaka yakurikiyeho yakomeje kugera kure, harimo no kugera ku mukino wa nyuma muri 2024. Andi makipe yo mu Rwanda asize amateka muri Sekafa harimo Rayon Sport yegukanye igikombe mu 1998 mbere y'uko izina Kagame Cup ritangira gukoreshwa. Atraco FC yacyegukanye muri 2009, isiganitse amateka mbere yo gusenyuka.
Uyu munsi aya marushanwa atandukanye n'uko yahoze mu myaka yashize mbere y'uko Paul Kagame atangira kuyatera inkunga. Icyatumye Sekafa Kagame Cup bikomeye ni uko yabaye urubuga rwo kumenyekanisha abakinnyi benshi bamenyekanishwa n'iri rushanwa nyuma bakerekeza muri shampiyona zikomeye muri Afurika ndetse no hanze yayo. Abatoza n'abashaka impano scouts baryitabira bashaka impano nshya. Ibi bituma riba inzira nziza kandi ikomeye ku bakinnyi bakizamuka. Mu myaka irenga 25 Sekafa Kagame Cup ntiyabaye irushanwa ryo guhatanira igikombe gusa, yabaye ishuri ry'abakinnyi, urubuga rw'ibihangange n'ikiraro cyambukije impano zituruka muri Afurika y'Uburasirazuba niyo hagati zerekeza ku rwego mpuzamahanga. Buri gikombe cyegukanywe cyose cyanditse amateka, ariko ikirenze byose ni abantu cyubatse. Mu mateka y'amarushanwa yose akomeye ku isi nta na rimwe ryabayeho ridahuye n'imbogamizi. Sekafa Kagame Cup nayo ntitandukanye n'ayandi, nayo yagiye igira imbogamizi. Nubwo mu myaka ya nyuma 2002 haje impinduka nziza, hari irushanwa ryahuye n'ibibazo bikomeye yewe byatumye bamwe bibaza niba rizakomeza kubaho. Mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba niyo hagati bagiye bahura n'ibibazo bya politiki n'umutekano muke mu bihe bitandukanye. Hari ibihugu byajyaga bikuramo amakipe yabyo kubera ibibazo by'ingendo, umutekano cyangwa ubushobozi bwo gutera inkunga amakipe. Mu marushanwa amwe n'amwe mu myaka itandukanye amakipe yagiye yikuramo mbere y'uko amarushanwa atangira. Ibi bigahindura gahunda yose. Urugero ni muri 2013 aho amakipe amwe yikuye mu irushanwa kubera impungenge z'umutekano. Byateje ingaruka ku myumvire yewe mu myaka yakurikiyeho. CAF Champions League na CAF Confederation Cup byarushijeho kugira agaciro kubera ingengabihe y'aya marushanwa no kuba atanga amahirwe kugera ku rwego rwa Afurika yose. Amakipe menshi yatangiye gushyira imbaraga muri yo kurusha Sekafa Kagame Cup. Ibyo byatumye rimwe na rimwe amakipe amwe akomeye atitabira Sekafa cyangwa akazana abakinnyi batuzuye. Nyamara ku makipe menshi yo mu karere Sekafa Kagame Cup yakomeje kuba urubuga rwiza rwo kwitegura amarushanwa ya CAF no guha amahirwe abakinnyi bakiri bato. Nubwo bimeze bityo, iri rushanwa abenshi barinenga imitegurire yaryo, agaciro gake rihabwa. Nk'urugero 2023 abafana benshi bari biteze ko irushanwa rizaba nk'uko bisanzwe, ariko Sekafa yatunguranye itangaza ko Sekafa Kagame Cup itazaba. Impamvu nyamukuru yatanzwe ni uko ingengabihe ya CAF na FIFA yari ihuriranye n'ibyo Sekafa yateguraga. Ibyo ngo nibyo byatumye habura igihe gihagije cyo gutegura no gukinira irushanwa. Icyo cyemezo cyerekanye ikibazo amarushanwa yo ku rwego rw'uturere ahura nacyo, guhuza gahunda zayo n'iz'amarushanwa mpuzamahanga agenda arushaho kwiyongera. Ariko se Sekafa Kagame Cup iracyafite agaciro? Nubwo hari ibibazo byinshi, irushanwa riracyafite umwanya wihariye. Ku makipe yo muri Afurika y'Uburasirazuba niyo hagati rikomeje kuba urubuga rwo kugerageza abakinnyi bashya. Irushanwa ryo kwitegura amarushanwa ya CAF, uburyo bwo gukomeza ubufatanye hagati y'ibihugu byo mu karere n'igice cy'amateka y'umupira wo muri aka karere. Agaciro karyo ntigashingira gusa ku gikombe gitangwa, ahubwo gashingira no ku ruhare ryagize, uruhare rigira mu kuzamura impano no kubaka umuco wo guhatana hagati y'amakipe yo mu karere. Hari amarushanwa atsindirwa mu kibuga, hari n'andi atsindirwa mu mateka. Sekafa Kagame Cup yahuye n'intambara, ibibazo by'ubukungu, icyorezo cya COVID-19 ndetse n'impinduka mu mupira wa Afurika. Ariko nubwo yagiye ihura n'ibibazo byose, yakomeje gusiga umurage udashobora gusibangana. Umuntu arebye Sekafa Kagame Cup nk'irushanwa risanzwe ashobora kubona ari igikombe gihuza amakipe yo mu karere, ariko iyo usubiye mu mateka usanga ari kimwe mu byagize uruhare rukomeye mu kubaka umupira w'amaguru muri Afurika y'Uburasirazuba niyo hagati. Iri rushanwa ryabaye ishuri ry'abakinnyi, urubuga rw'abatoza ndetse n'ikiraro cyahuje ibihugu by'akarere binyuze muri siporo. Kuva ryatangira nka Sekafa Club Championship rikaza kwitwa Kagame Cup muri 2002 kubera inkunga ya Perezida Paul Kagame, ryakomeje kuba kimwe mu bimenyetso by'ubufatanye bwa siporo muri aka karere. Abakinnyi benshi bazwi muri Afurika banyuze muri Sekafa Kagame Cup mbere yo kumenyekana ku rwego rwa CAF cyangwa ku rwego mpuzamahanga. Hari n'amakipe yubakiye izina ryayo muri iri rushanwa, harimo Simba Sport Club, Young Africans, Gor Mahia, AFC Leopards, SS Villa, APR FC, Rayon Sport, Tusker ndetse na Azam. Aya makipe ntabwo yahataniye ibikombe gusa, ahubwo yafashije kuzamura urwego rw'umupira mu bihugu byayo no gukurura abafana benshi. Sekafa Kagame Cup na 2026 yakiriwe n'u Rwanda i Kigali. Yatangiye ku 24 Nyakanga 2026.
biteganyijwe ko izasozwa kuwa 7 Kanama 2026 yitabiriwe n'amakipe 12 yo muri Afurika y'Uburasirazuba niyo hagati. Imikino ikinirwa ku Mahoro Stadium na Kigali Pele Stadium. Ese ejo hazaza ha Sekafa Kagame Cup hameze hate? Muri iki gihe umupira wa Afurika uhura n'impinduka nyinshi zirimo ingengabihe za CAF na FIFA zigenda ziyongera, amakipe menshi ashyira imbere CAF Champions League na CAF Confederation Cup, ibisabwa mu gutegura amarushanwa bigenda byiyongera. Ibyo byose bituma Sekafa isabwa gukomeza kuvugura uburyo itegura irushanwa kugira ngo rikomeze gukura amakipe n'abafana. Nubwo hari ibihe bitabaye, Sekafa ikomeje kugaragaza ubushake bwo kurikomeza nk'irushanwa ry'ingenzi mu karere. Amateka ntabwo yubakwa n'abatsinze gusa, anubakwa n'abagerageza, abihangana n'abasize umurage. Sekafa Kagame Cup ni kimwe mu bimenyetso by'uko siporo ishobora kurenga imbibi z'igihugu, ikubaka ubucuti, ikazamura impano kandi ikandika amateka azahora yibukwa. Hari ababona Sekafa Kagame Cup nk'irushanwa ryo mu karere, ariko ku bakinnyi benshi, ku batoza no ku bafana babaye mu bihe bitandukanye, ryabaye inzozi, ryabaye ishuri kandi ryabaye intambwe yabagejeje ku rwego rwo hejuru. Mu myaka irenga 50 ishize, ibikombe byarahererekanyijwe, amakipe arahinduka, ibisekuru birasimburana, ariko ikintu kimwe ntikigeze gihinduka: icyifuzo cyo guhuza Afurika y'Uburasirazuba niyo hagati binyuze mu mupira w'amaguru. Niba hari isomo rimwe Sekafa Kagame Cup izasiga, ni uko amarushanwa ashobora gutanga ibikombe, ariko amateka atanga umurage. Intsinzi n'ibyishimo nibyo nifurije buri wese ufite ikipe afana mu zitabiriye Sekafa Kagame Cup 2026. Mwese muba mwahisemo kutwumva, ndabashimiye. Njye ndi Hussein.